laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الله، فموضوعنا اليوم يدور حول النصيحة. وأعلموا رحمني الله وإياكم أن الخلق مجبولون على النقص وظهور المعايب، وأصل الدين مبني على النصح للخلق وإخفاء النقائص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رقية تميم ابن الأوس: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. يترودني الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى نلد أودو نلاد مكة wondude e goonga e peewal e fee diina selluka fiyo feññinka diina e hoore dendaangal diinaaji ɗi haysi sirkoɓɓe jaɓaali ɗum. Allah yoni seede o waɗay ɗum. miɗa seedo wonde alaa reweteeɗo e goonga ko hina Allah, nafa neɗɗo rewɗo o lorra mo rewaali on ko Allah tunnon o hawtida ɗum hay e gooto. miɗa seedo wonde o ɗo jiyaaɗo wiyeteeɗo Muhammad o ko jiyaaɗo Allah, ko nelaaɗo Allah. Allah neliriimo sabu yurmeene nde ɗo tagore ɗulle o yettinii ko nelaa kon haa o acci en hoore laawol hentingol jemma maggol no wayi wano ñalorma maggol oñotaako e maggol si wonaa neɗɗo halkiiɗo yo Allah dandu en oñagol e laawol nelaaɗo ngol sakko halkoɗen. miɗa du'ano nelaaɗo mi toro Allah e juule e makko kankala e wondiɓɓe makko e iwtirɓe ɓaawo makko ñentini laawol makko ngol haa ñande darngal. miɗa toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en iwtirɓe ɓaawo makko kadi. ɓaawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, mi wi'i on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. yo kisal Allah woni e mon e yurmede makko e barki makko. yo Allah hisin en haa o danda e yiite jahannama. yo Allah okki en haa okka en darussalam, galle kisal ɗum ko aljanna. yewtere men nden hande musidɓe julɓe no yiilo hakkunde ko wiyete kon laaɓugol reedu, laaɓugol annasihatu. musidɓe julɓe tedduɓe ande yo Allah yurminan min kala e moɗon on fo e mo yo Allah yurmin en. ande nde ɗo tagore ko tagaande e hoore ɗustagol timmuɗo ala, ko timmi wo ko Allah tun. nde tagore ko tagaande e hoore ɗustagol e hoore ɗuytagol e feeñugol ayibeeji. alamo ala ella, a tenginay goɗɗo tun yi'a ella e makko. lasili ka diina men ka wonɗen diininorde ko mahi ɗum e hoore laaɓalngol tagore ɗen e suuɗugol ayibeeji ɗin. ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e nder hadis mo filli on hadis ko o wi'eteeɗo Abi Ruqayya, on non ko Tamim ibnu Aus daariyankeejo. o wi wonde nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam addinu nasihatu, diina kan ko laaɓal. o wi'i ɓulna men wi'i liman ko hombo men laaɓante nelaaɗo Allah. qala nelaaɗo maaki lillahi ko wonande Allah, wali kitaabihi e wonande deftere makko nden, wali rasulihi e wonande nelaaɗo makko on, wali a'immatil muslimina e wonande hooreɓe julɓe ɓen, wa ammatihim laaɓana dendaangal julɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe.
si en ari e nder oɗo hadis en taway nelaɗo maki addinu dina kan cela veut dire dina l'islam ka foppu makka annasihatu si en nayno wi'e annasiha ko tasfiyatu nafsi ko laɓɓingol wonki kimminal gessi immorde e jamfa lil mansuhi lahu wonande laaɓanaɗo on tawa ala e maɗa konngol ngol yaltinta ka hunduko ma ta ko fiyo lorru musidɗo ma on ala kon kuugal ngal waɗata ko suuɗa bone hun e ma fiyo tampin musidɗo ma on fiyo o sonjo tawa ko an woni sabu sonjagol mo yo Allah dande e lorrugol julɗo musidɓe julɓe tedduɓe ɓa ɓanel sahaba ɓe naniniraɗo maka sa nani diina ko laaɓal ɓe landi awa ko hombo laaɓante nelaɗo maki lillahi arano on e fodduɓe e laaɓanede ko Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe an julɓe tedduɓe siɓɓe yiɓɓe Allah hino laaɓirane sabu gomɗingol mo riwugol sirku ngay e makko e akkigol oñagol imɓe makko ɗen e sifaji makko ɗin siforamo konko o sifori hoore makko nelaɗo on siforimo ɗum laɓɓina Allah subhanahu wa ta'ala e dendagal ɗustandeji ɗin wondude e rerɗangol huwugol ɗinɗi o yiɗi sabu huwugol ɗoftare makko o hula tikkere makko nden sabu akkigol konko Allah tabaraka wa ta'ala haɗi akkigol yeddugol mo e hittingol wakkilo fi ruttugol ɓen wonɓe mo yeddude wondude e gomɗingol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e malaikaɓe makko ɓen e defte ɓen gomɗina kala ko o yamiri o gomɗine ɗum laati ko fiifiji aduna ma ɗum ko fiifiji lahara kala ko Allah humpiti wi'a ko goonga wali kitabihi ɗimmo on ɓe maaki laaɓana deftere Allah nden no laaɓirane sabu hoolagol wonde nde alqur'anare ɗo nde wonɗen e jangude yangoɗen fii jangugol mum ko haala Allah ni ko Allah jippini nde deftere jangande kadi nde foddira e jangirede mawnina fii mayre hara yawitaaki yamiroje mayre gollitira konko woni e mayre nodda kadi faade e mayre amma laaɓangol nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam no laato bil iman bi annahu mursalun min Allahi hoolo wonde ko o nelaɗo immorde Allah subhanahu wa ta'ala yajibul imanu bihi wa ta'atuhu wa tiba'u no waɗɗi gomɗingol mo e ɗofkagol mo e yiɗugol mo e iwtirgol ɓaawa makko nodda nyen wurnita sunna makko on kanko nelaɗo gonginamo e kala ko o humpiti ɗoftomo e kala ko o yamiri woɗɗito kala ko o haɗi e rewa Allah subhanahu wa ta'ala no kanko nelaɗo o rewri noon salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ye kisal Allah e julde Allah e kisal makko woni e hoore oɗo nelaɗo musidɓe julɓe tedduɓe amma laaɓangol hooreɓe julɓe ɓen foti ɗen ko karamakoɓe ɓen kala wonɗo e hoore ma foti ko mawɓe ma ɓen ko ɓe hoore ma hella ɗon foti ko karamako ma ko ɓe tedduɗa ko hoore ma ɓe woni hella ɗon foti ko lamɗo quartier on foti ko lamɗo kala wonɗo e hoore ma tawi ko kanko ardi ma foti ko a sonnajo moodi maɗa laaɓanamo ko ɓe woni hooreɓe julɓe ɓen no e hoore maɓɓe ɓe fof lamɓe leydi ndin laaɓana ɓe a immati muslimin laaɓangol hooreɓe julɓe ɓen ko honno ɓe laaɓirante ɗum ko wallitagolɓe e hoore konko ɓe rondi darano ɗoftagolɓe e dendagal ko ɓe wowli fodde ɓe yamirari yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala hara jaɓali revortugol kontor maɓɓe saaka jiyaɓe Allah ɓen itta juɓɓudi wonni ndin e hoore leydi ndin musidɓe julɓe tedduɓe ɓe maaki ka sakkitorum wa ammatihim e laaɓangol dendagal julɓe ɓen ɗum ko noddugol ɓe faade e kala ko moƴƴanta ɓe ka anna ɗo e ka laahara kala ko tawi nafoore mum ruttata e hoore julɓe ɓen waɗana ɓe ko ɗum wi'ete laaɓangol julɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe yo en anndu wonde wa alamu rahimanillahu wa iyyakum anna nasiha min qawaidi islahi lmujtami
ande wonde laaɓodiral hakkundeji meɗen ko jeya ɗum e tugale ko moƴƴinta jama men on. Si en laaɓodirali hakkunde men lancoto wenduren wattasafa bin nasihati rusulullahi alayhimu salatu wassalam fi da'awatihim li aqwamihim. Nelaɓe Allah ɓen sifori laaɓugo reedu, nelaɓe Allah ɓen ɓe foppu maɓɓe ko ɗum ɓe sifori yo julde Allah e kisal makko woni e maɓɓe. Nelaɓe Allah ɓen ɓe foppu maɓɓe ɓe laaɓanno yimɓe maɓɓe ɓen ka noddugol ɓe e kaɗo diina. Si en ari ka annabi Nuhu alayhi salam en rutike ka alqur'ana en taway annabi Nuhu alayhi salam o wi'anno yimɓe makko ɓen uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Annabi Nuhu ɓe maaki miɗa yottina e moɗon ɗo nela joomi an ɗen, miɗa laaɓana on, miɗa andi immorde Allah ko on anda. Wa ansahu lakum, miɗa laaɓana on e ja annaba ɓen ko laaɓanɓe mofte maɓɓe ɗen no fawi karmakoɓe ɓen laaɓangol kamɓe kadi jama maɓɓe on. Annabi Hud alayhi salam o wi'ani yimɓe makko ɓen kanko kadi uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. O wiɓe miɗa yettina e moɗon nela joomi an ɗen, min kadi komi laaɓanɗo on, daara komi holniɗo wonami hutiniɗo. Wota on hutolan annabi Hud alayhi salam ko ɗum o yewti yimɓe makko ɓen. Si en ari ka annabi Salih nde o waajino yimɓe makko ɓen ha o ronki alagal o jerdali ɓe sali nde lette ɗen araniɓe ɓe halka fatawalla anhum o hucciti ngay e maɓɓe wa qala ya qawmi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Annabi Salih alayhi salam ɓe maaki yimɓe maɓɓe ɓen jaɓali ɓe halkama e hukkitinga e maɓɓe. Ɓe maaki yimɓe an gomɗiɗo mi yottini e moɗon nele joomi an ɓen, mi laaɓani on ko woni tun on yiɗa laaɓanayɓe on reedu ɓen ko ɓuri e hewude kon julɓe ɓen. Ɓe sikkay neɗɗo laaɓanɗoɓe on ko on woni gaño maɓɓe on. hara non yo Allah woni ballo meɗen. Wa kana as-sahabatu ridwanullahi alayhim yubayi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alayha. Latin sahabaɓe nelaɗo ɓen hiɓe bayodira e nelaɗo e hoore laaɓugo reedu. Qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu baya'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati as-salah wa ita'i az-zakat wan nushi li kulli muslim. Jabir maki min komi halduduno e nelaɗo wonde mi firtata ha nyande mi maayi. Mi bayodiri e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e hoore ñinnugol julde e ittugo zakka e laaɓangol kala julɗo. Koni yo laaɓanen julɓe ɓen, musidɓe julɓe tedduɓe siɓɓe yiɓɓe, wan nasihu nasi'ul qalbi salimu sadri husnu sira musfiqul qalbi. Neɗɗo laaɓanowo julɓe ɓen ko laaɓuɗo ɓernde, ko hisiɗo ɓernde, ko labaɗo siira alhaali makko on fow koko moƴƴi. Musidɓe julɓe tedduɓe wonen laaɓaneɓe musidɓe men ɓen wota en jamfa goɗɗo wona kongol wona kuugal. Wa qad alat martabatu sabiqin bin nasiha. Towi mawni martaba attinoɓe en ɓen ko ɓanti fi maɓɓe ko sabu laaɓugo reedu. Ruttoɗen ka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko fii hon woni Siddiq al-awwal ala al-itlaq, ko kanko woni goonginɗo nelaaɓe ɓen e hoore werlutugol. Hiɗen waawi wiide hakke ko tawi hiɗen hooli mawnugol imanu makko e laaɓugol ɓernde makko. Hiɗen waawi wiide si tawi nelaaɓe ɓen foppu naati aljanna, annaba ɓen foppu naati aljanna e nder ɓiɓɓe adama ɓen ko feƴƴata yeeso an mofte heddiɗen ko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu hakke ko tawi en hooli mawnugol imanu makko. Wona nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓanginiri ɗum wona fenugol e hoore makko. Abubakar Siddiq o wi'eteɗo Abu Bakr ibn Ayyash ɓe maaki ma faaɗa Abu Bakr radiyallahu anhu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sawmin wala salatin walakin bi shay'in kana fi qalbihi
قال الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. الله أكبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يولي الله ون أبو بكر الصديق ولي الله ون كلا weltaniɗo mo du'animo yo Allah fewnu kala huɗowo mo kala on mo Allah fodda yeɗa fewnugol e nder huɗoɓe mo ɓen yo Allah subhanahu damdi e bone makko o yoɓa mo kanko neɗɗo on ko o fudde e joddi mum yo Allah waɗan en ɗum. Abubakar Siddiq sahabajo wi wo Abubakar Siddiq ɓurdali ma tabinajo Abubakar Siddiq ɓurdali sahabaɓe nelaɗo ɓen sabu himo hoora ɓuri fof wona sabu himo juula ɓuri fof wona sabu himo hunji Qur'an ɓuri fof wona ɗum ko woni tun ko goɗɗum wonno ka ɓernde makko ko sabu ɗum ɗon Allah ɓurdinimo e hoore sahabaɓe nelaɗo ɓen fof ridwanullahi alayhim ajma'in yo welay Allah woni e fof maɓɓe. O wi wo ko honɗum wonno ka nder ɓernde Abubakar Siddiq ndaari siko ɗum woni ka ɓernde ma Allah ɓanta fiima musidɗo julɗo todduɗo foti ko a dohiɗo ma ka suddiɗo ko wonno ka ɓernde makko alhubbulillah ko jiggol wonande Allah subhanahu wa ta'ala ko tawde mo yiɗi Allah himo yiɗi ko Allah yiɗi kon himo yiɗi ɓemɓe Allah yiɗi himo ani kala ko Allah ani e ɓemɓe Allah ani. Ndaari si tawi ɓernde ma nden ankadi si tawi ala ngaygu julɗo hay e goto ka nder ɓernde ma miijita ɗum si a tawi ɗum no ka nder ɓernde ma ngaygu julɗo goto no ka nder ɓernde ma eto ƴawna ɗum ka nder ɓernde ma musidɗo julɗo todduɗo ɗimmun ɗum e ko wonno ka ɓernde makko wan nasihatu fi khalqihi e laaɓugol wonande tagore Allah nden tagore Allah nden fo himo laaɓani musidɓe julɓe tedduɓe karama ko men ɓe maaki Abdul Muhsin Al-Qasim ɓe maaki wama manaha al abidu hubba islahil mujtami binnusi illa sori illa sharafa okkaka jiyaɗo wo okkaka yiɗugol moƴƴingol jama mum on tawa ande makko nen fof ko honno o moƴƴinirta jama makko on ɓe wona e laawol Allah ngol ɓe heɓa nafoore ka gurdam maɓɓe ka laahara maɓɓe tawa ko woni ka ɓernde makko ko maatinimo ko honno o laaɓiranta julɓe ɓen hay gooto okkaka ɗum si wona Allah ɓanta fii makko ɓe yii ɗon Allah no ɓanti ɓen fof ko ɗum Allah ɓantiri fii maɓɓe ko ɗum waɗi qala al Fudayl ibn Iyad ɓe maaketeɓe Fudayl ibn Iyad ɓe maaki ma adraka indana man adraka bi kasrati salat wa siyam wa innama adraka indana bi sakha'i nafsi wa salamati sudur wa nusril umma. Allahu akbar. ɓe maaki wo hewtitaaki ɓural ɓen hewtitiiɓe ka amen menen ɓe yiiɗen ɓen fiimum no mawni no towni no mawni yeeso julɓe ɓen hannde hiɓe hitti e julɓe ɓen hannde konnguɗi maɓɓe ɗin no jaɓane julɓe ɓen hannde ɓen ɓe yiiɗon no hewti ɗum menen ka amen menen ɓe heɓiraari ɗum sabu hiɓe juula ɓuri fof ɓe heɓiraari ɗum sabu hiɓe jangi ɓuri fof ɓe heɓiraari ɗum sabu ɓe mari jawdi ɓuri fof ɓe heɓiraari ɗum sabu ɓe mari e kaydi doctorat magistrat naa ɗum ɓe heɓiri ɗum ko honɗum Allah ɓantiri fii maɓɓe ɓe maaki bisakha in nafsi ko sabu okkugol wonki maɓɓe ki ɓe okkitira hay wonkiji maɓɓe ɗin ka yiiɗa ɓe wosi ɓe towni téléphone ko fii julɗo wallugol julɗo si ɓe ƴetti tettere maɓɓe nden ɓe jipporde ko fii Allah subhanahu wa ta'ala si a fotti ɓe ƴawrude ko fii wallitagol julɓe ko fii jokkere enɗam ma andinagol diina ma tottugol farilla ma huugol sunna ma ɗum a fottata e maɓɓe hara ko e hoore mere ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓantiri fii maɓɓe e laaɓugol ɓerɗe maɓɓe ɗen e laaɓangol julɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en enen kadi laaɓanaɓe julɓe ɓen e kala alhaaliji ɗin yo taw hara ɓerɗe men ɗen ko laaɓuɗe laɓɓinen ɓerɗe men ɗen okken ɓalli ko maruɗen kon waɗanen julɓe ɓen ko jogiɗen kon si tawi ko gandal jogiɗa musidɗo julɗo waɗan ɗum julɓe ɓen siko jawdi jogiɗa an kadi waɗan ɗum julɓe ɓen siko feere moƴƴine jogiɗa an kadi fewjan julɓe ɓen laɓɓin ɓernde ma nden ɓe maaki wan nushu lil umma e laaɓangol mofte ɗen
ko ɗum Allah ɓanti ɓen ko ɗum ɓe towiri wona ɗuɗugol gandal maɓɓe wona ɗuɗugol julde maɓɓe wona ɗuɗugol korka maɓɓe ko sabu hiɓe laaɓani mofte ɗen enen kadi laaɓanen mofte ɗen musidɓe julɓe tedduɓe wahiya ay annasiha min ajallil a'mal ko wi'ete ko laaɓugol reedu koko jeeya ko ɓuri mawnude e golleji su'ila ibnul mubarak ayyul a'mali afdal ibnu mubarak ɓe landano ko honɗum e golle ɓuri maƴƴude ɓuri moƴƴude qala annusku lillahi ko laaɓangol Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe laaɓangol julɓe ɓen suuɗotaako hakkunde jama on si wona ñoore feeñe hakkunde maɓɓe kala ka tawi laaɓodiral alaa hakkunde julɓe ɓen ñaw feeñe hakkunde maɓɓe jooni no jeeya e ngun ñaw ko wi'ete ko ñoore feeñe hakkunde maɓɓe ñoore ka ñoore feeñi hakkunde yimɓe ɓen wo ko koto e konnaago arta ka ɗum ari wo julɓe ɓen lancoto jooni wala yansahu laka illa man ahabbaka laaɓantama si wona yiɗuɗoma musidɗo an julɗo tedduɗo ko yiɗuɗoma laaɓanayma walakin nasihatul musfiq ala khafa'i laaɓugol neɗɗo yurmeteɗo on laaɓugol makko laaɓangol makko musidɗo julɗo on ko e hoore gundo si a yi ella e musidɗo ma on hande tigi no weli fi ha siɗa wurde makko nokku gotum noddumo antum kanko tum waajoɗamo si a wurida e makko nokku gotum noddumo kanko tum ka téléphone miɗa faalay en gundo ɗo eɗen wawi yewtude gundoɗamo ɗon e gundo hakkunde ma e makko laaɓanamo ko tamɗiniɗa kon ɗum ɗo ko ella ɓanginanamo haɗamo e muɗum ɗum ko laaɓugol non wona natugol e groupe ka temeɗɗe yimɓe woni ma ko wulure e goɗɗo woni ma guluuje woni nanga waajagol musidɗo ma laaɓanamo ɗon ko yennore noon ko ɗum waɗi wa kana salaf ida aradu nasihata ahadan wa'aduhu sirran feƴƴiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe laatino kamɓe si ɓe faalama laaɓangol musidɗo maɓɓe ɓe waajotomo e gundo hatta qala ba'duhum man wa'ada akhahu fima baynahu wa baynah fa hiya nasiha wa man wa'adahu ala ru'usi nnas fa innama wabbakahu kala on waajiɗo musidɗo makko hakkunde makko tum e makko o waajimo haray oɗo laaɓanimo ko ɗuwete laaɓal amma on waajiɗomo tumbo yimɓe ɓen haray o felumo wona waaji ɗum wiyete ko felore musidɓe julɓe tedduɓe watata ayyanu nasiha liman talaba minka nasiha no toɗɗo waɗɗotode e hoore maɗa on ɗaɓɓirɗoma ya laaɓanmo si goɗɗo daɓɓirima laaɓangol mo himo faala argol e galle loosa ɗon eni ko honno hiɗa faala ƴettude suudu e ɗe galle moodi kaari en ɗo ko honno andirɗon alhaali maɓɓe ɗe weli ko honno si o wi'i mi faala yo on laaɓanan fii wondigal makko ngal a hoolike wonde o ara tun andugol jikkuji makko ko o ardi ko ɗaɓɓugol ka wona yiɗa tijji wonde o aray o wona ɗon ko ɗaɓɓowo ka wona harayno hananma ka ɓanginanamo be côté négatif et positif alamo ala ɗum wowla jikku makko moƴƴiɗi e jikku makko bonɗi ɗin o peesa ɗon si o tawi ko moƴƴini ɓuri ɗuɗandemo kanko o ara si o tawi ko bonɗi ɓuri ɗuɗandemo o woɗɗito ko ɗuyete laaɓal ke ustasi en nam meɗen yi'i ka duɗal mon ɗo e jiyo kaari en haray meɗen faala resugol mo kono ɓaako ono woni jambidemo haray meɗen tori o yandi ko honɗum anduɗon e fii makko ko tawi kon no nodda e makko te ustasi en no faala raɓɓinɗinde sihi ɓe andi ɓe maakay min si ko min okkam do mi resat no gasara ɓe faamay ɗon si tawi ɓe faala detta e ɓuri ɗon ɓe inna masha Allah mi yi'aali mo ha hande ka o tiggaki himo janga wawa fes kono noon wonde go biro makko nela e mosalo wowla wala jikkuji makko woni koye makko haray ko ɗum nañoore ɗon on wo nañoore piigi jeego no itta e wowlugol ayibeji goɗɗo ɓawa makko har nañoore piigi jeego
ko nokkeeɗi jeego newnanaɗa wowlugol ellaaji julɗo on ɓaawo makko tawa wonaa ñoore no jeya e muɗum mo ɗaɓɓiriima laaɓalngol e neɗɗo fii mo o faalaa goldugol e muɗum wowlugol ko annduɗaa kon kono hannde hara ko hombo non ko hombo wonanta hondo goɗɗo hannde garanti dewgal hara ko hombo sifantoo goɗɗo kuuraasa goɗɗo on ya ƴettiimo hara lanni aɗa Allah okkiima ko ɗaɓɓaa kon ko hombo non juuɓe no woodi haa ƴetteteeɓe no fanɗi nani sukaaɓe no woodi okketeeɓe no fanɗi wallahi ko honto ɓen woni ɓe tawata ɓen hara ɓe maha e dewgal maɓɓe ngan ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ɓe wuura kadi e hoore mum hara ko homɓe non ko ɓe jina ɓen no gasa awa ko ɓe Ameriki ɓen ka hara ko ɓe Europe ɓen yo Allah woni ballo men wallahu almusta'an musidɓe julɓe tedduɓe almuhim si goɗɗo ko faalaɗen wi'ude si goɗɗo ɗaɓɓiriima laaɓalngol mo e huunde hareno waɗɗima laaɓalngol mo sabu nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo imam muslim filli haqqul muslimi alal muslimi fittun haqqi e julɗo e hoore julɗo ko jeego zakara minha o jantino e nder ɗin haqqiji jeego ɓe maaki wa ida stansahaka fansaha lahu si o ɗaɓɓiriima laaɓal laaɓanmo si o ɗaɓɓiriima laaɓal hote laaɓal ko feññinangol mo ko annda e muɗum e moƴƴere e bone hote laaɓal ka ko feññinangol mo wuppugol coñci ɗin ko wiyete wuppugol coñci yani laɓɓingol coñci ko na ittugol tuuli ko ittugol tuuli donc ko feññinangol mo ko ittangol mo tuuli woni no kote laaɓal laɓɓinanaamo ko annduɗaa kon e muɗum ittanaamo tuuli ɗin hollaamo si o ƴetta e hoore ɗum o ƴetta kono woyi wallahu almusta'an yo laato musidɗo julɗo tedduɗo laaɓalngol ma musidɗo ma on yo taw hara ko yurmegol mo ko wonɗaamo laaɓandemo e jiggol e yiɗindiral hakkunde ma e makko yo taw hara wonaa ittere mon e wonɗaamo laaɓirande wonaa ngañanendi e hersingol mo woɓɓe goo ko ɓe woni laaɓirande goɗo ko hersingol mo ma ɗum ko ma'adira ko ngantinagol fii ñande goo wiigol mi wowluno do yowlannoma tawa ko ɗum ɓe woni ko ma'adira ko ngantinagol laa eto laɓɓina ɓernde ma nden tuma kala laati ko wonɗaa laaɓande kon julɓe ɓen no yaari no sariya on wiiru non ko noon ɓurata yottinde e nder wonki wona ɓe waajeede ɓen ko ɗum ɓurata battinde e maɓɓe ko ɗum ɓurata naatude e ɓerɗe maɓɓe ɗen wota ruttur wala tataraddad an nasihati ayi shahsin wota rutturuttuno musidɗo laaɓalngol kala neɗɗo wota hulu aydineede la takhaf fillahi lawmata la'im wota a hulfi Allah felowo musidɗo julɗo tedduɗo wala tahqirhu wota a yawito laaɓalngol julɗo musidɗo julɗo faqad yughayyiru llahu ahwalahu bi kalimati yasira Allah no waawi sansugol neɗɗo yooruɗo ɓernde bonɗo jikku bonɗo alhaali Allah no waawi sansude jikku makko ngun sabu konngol ɗi newiiɗi seeɗaaji ɗi yewtuɗaamo ɗum heɓa batte e makko yansaha qailuha ba'da lahadat no gasa an wolanɗo musidɗo ma ɗi konnguɗi moƴƴiɗi ɗi laaɓanɗaa musidɗo ma julɗo on ɗo no gasa an yeggitaaɗi ɓaawo secondaji hara wejjitii walakin li sidqi qailiha sabu goongugol neɗɗo wolɗo on ɗum yusbihu laha dawiyun fi fu'adi akhika bela joɗum no wona ko duumi ɗum e nder ɓernde musidɗo ma on musidɓe julɓe tedduɓe laaɓondiren hakkundeji meɗen itten kotoji e konnaji hakkundeji meɗen ande kaɗo diina men l'islam ko diina laaɓal diina kanka foppi kadi e diina laaɓal sabune laaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallama addinu annasiha yo Allah waɗu en laaɓondireɓe hakkundeji meɗen yo Allah moƴƴinan e alhaaliji men ɗin torki Allah subhanahu wa ta'ala immike ka moɗon e jang on hewtiɗo e jang yo Allah hewtin mon kadi e jam ka moɗon tawara junubaji mon ɗin fof ko yawtaade andeji mon ɗin fof ko ittaade zurriyaji mon ɗin ko barkinaade torki Allah subhanahu wa ta'ala waɗo jogiiɗo o jogiiɓe fayɓe ɓen e mon Allah waɗo barke maɓɓe
ɓe ala ɓen mi torki Allah wawɗo jogiiɗo okkornooɗo annabi Ibrahima ɓaawo nde o nayi o okki annabi Zakariya ɓaawo nde o nawi ɓe ala ɓen kadi Allah ittika bawgal makko tawi ɓe faalaaji Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe yo Allah ko zuriyatan saliha e dokkon zuriyatan tayyiba torki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan alhaaliji men ɗin min ɗo miɗa maapi miɗa aani min miɗa maapi hande sa heɓi hiɗa maapi sa heɓaali hiɗa maapiki haa kon to watten ɓikkoye men ko portoɓɓe lanni hettugol ɓe e juuɗe men few hande ni ɓe fayɓe men woni jirde e mum kaduɗal ɗo ko soñja ko lette moolanaɗe andata lette ɗemen wonɗe mum so wona okkiɗe e majje fay koye haqqille ɗen yoori ko woni e maɓɓe kon hande wona ko weliti yo Allah moƴƴin alhaali maɓɓe on yo Allah fewnan en ɓe yo Allah fewnan en zurraji men ɗin yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin musidɓe meɗen toriɓe en du'a womɓe ɗo womɓe yaasi ko Allah woni jaɓowo du'a wona enen ɓe jikku wonde du'a nen no jaabo wota Allah bo no jikke maɓɓe ɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓu ko woni en toraɗo makko en kala ko nafata anna e lahara en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin alhaaliji maɓɓe ɗin womɓe ɓen e sattende Allah subhanahu wa ta'ala ittuɓe e sattende womɓe ɓen e newende Allah duminat ɓe newenden selluɓe ɓen Allah duminat ɓe kellal ngal ɓe sellaɓen Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe kellal mi torki Allah subhanahu wa ta'ala wawɗo jogiiɗo yo Allah waɗa jiggol e yurmede hakkunde men e zurriyaji men ɗin yo Allah jiggo yurmede hakkunde men e resndiraaɓe meɗen yo Allah ittukoto e konnaguji hakkundeji meɗen musidɓe meɗen wonɓe jangude ɓen yo Allah okkuɓe gandal nafaygal sukaaɓe men e jiwɓe wonɓe jangal subhanahu okkuɓe gandal nafaygal yo Allah zurriyaji men ɗin hunjotoɓe alqur'ana e sunna gollitira nelaɗo on gollitirno noon sallallahu alayhi wa sallam wonɓe ɗaɓɓude kayriji Allah subhanahu wa ta'ala newinamɓe wonɓe hoore laawol subhanahu hewtinɓe kaɓe fokkiti ɗon wota Allah yejjintinɓe diina maɓɓe kan yo Allah fewnu sukaaɓe men ɓen yaasi sukaaɓe men yaltuɓe ɗaɓɓere ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala longinɓe kalimatu tawhid yo Allah subhanahu wa ta'ala andinɓe wonde ko lagine ɓe yiwi yo Allah andinɓe wonde ko e l'islamu ɓe jibina yo Allah subhanahu wa ta'ala andinɓe diina maɓɓe kan no ka foddira e andirede noon yo Allah longinɓe konngol tawhidi yo Allah longinɓe sunnalaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗi en fof e meɗen ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'na kullah wa liman awsana bid du'a wa man ahabbana fik wa man ahbabnahu fik wa la takilna ila anfusina tarfata ayn ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال